come on. No, but le a re duba a tswale le bua le ka ntho tse ngata go le a re fere ka ba di mpolele ka nnete botse a re tle ka taxi re tle ka taxi re kopana le na mametse radio ngwe ke re mona padi ka ntina le sebetsa jo wa le sa mamele radio ya rona motho fa mara icon ntate the best community radio station in South Africa. But somewhere somehow can it come pieces. Donc le fitlile Mamedi ki live TikTok nyaka Dr. November kapa Pastor November ki live for yona ki live page nyaka Pastor November and Victoria Swift Ministry kanite ke la ntole ba modimo le ka batho ba ka la mintix nye le ka yona ba re dumelle tsore di tlise twin city kanite re ya le ba mamedi ke ne ki patetse deliverance a re hlalose le yone o patetse delivery sin deliverance you kidding me? Oh, there's a difference between delivery or deliverance and delivery. Hey, it's when come to party, deliver. Yo, Mamedi didn't sorry like a meat. Yeah, Mamedi, reakena here. Hana jwa le ka 6 serbala matsa na kwenyana go tshwanyana ya serbala na kwenyana e go tshwanyane ha holo re kena ona jwa le ka 6 months bua ka mo Mamedi wa karata o kalama taxi phase 3 kapa phase 7 le a ke kerekeng ke kalame taxi ke ntse ke tla ka hike tsena na ka kalamisa ke o se mo ke haika o se ra fika ibisa kuli ya hae kanita laisha ntola dirobuto na rwankisa runkisa kerekeng ga ra ska nkisa kerekeng and then ka thewa dirobuto ntsanza molomo o tsalimo a qetile ka kalama taxi yang kerekeng jalo ha ke tlo thewa ke patala ke re ho taxi driver ke re tsate ke thewa kereke ya morutuno o twa ska wa tsa ka taxi o twa ska wa tsa kereke thewa taxi thewa kereke ya morutuno wa kilo wa bontsha re o etsu ya ba wa tsba Mamedi but e tlo ntsana ko ifune ka hlalosa why but ntwe ke batla tla yona Mamedi rena le tshebeletso re gaola selemo Mamedi wa karata hey o bi Mamedi wa karata ngo be ke gola batho ba mametse motheo ba utlwa re hle o bi kanqena le kanqena o bi Bloemfontein yena ka ho hle wena Mamedi wa karata but qetelo kgetho ke ha wena Mamedi wa karata because nete sebe ke reke le baruti re tshola le ntho le re bitsang di politician different politician parties the parties here are the parties you decide to candidate wena moya wa hao o ya kae wena Mamedi wa decide to fela or moya wa hao wena o re o ye kae tsole Mamedi le runa he ka mona ka phase 6 re ya kena o kala matrix a phase 3 ka pa phase 7 o buru fela o ya kerekeng ya Pastor November batla o theola se ke tswa teng Mamedi se ke theoile kerekeng ya Pastor November this morning ha ke ya teng wena Mamedi we bona re teng kereke ya ke bone bile taxi driver ya le tsere bua ka yona radio mo so wena Mamedi wa karata taxi tsa runa tse yang kerekeng ya runa di kalamela ka mane ka pela KFC ka dropong ha o ka re fela phase 3 ka pa phase 7 pela KFC ka dropong Mamedi taxi di teng hona mo di tla buisa straight teng then ka koloi o driver ka ro ya Grootfontein Mamedi feta le momolo ka lefteng o fete mo Greek o tsama straight o tla bo so bona kereke ya rona ya bonala it's ile ngwana mo Mamedi wa motheo FM Mamedi a ke na ntho tse ngata hletse tlo di bua ke sile le Bible ya ka hle Mamedi wa karata ke sile le Bible ya ka ke lebetse ha ke na dintho tse ngata tse ke tlo di bua but ntho e ke batlang ho e fela ke hore bophelo ba motho bo boikarabelong ba hae bophelo ba motho e molemo bo boikarabelong ba hae bo boikarabelong ba hao o le motho and it's up to you how le motho hore o batla ho lwanela bophelo ba hao jwang o batla ho etsa eng ka bophelo ba hao ke hopola Mamedi wa karatang ha ke qeta ho realize hore ha ke a ruteha ibile le sekolo ne ke le domo o tsebe nna sekolo ne ke le domo feta batho bohle ene ke no ntho entse hore ke tlwele sekolo because ne ke le domo fihlella ke fila hore maro ho useless hore ke dule sekolo mona mara ke sa pass
e le hore bana ba bang ha o ntse o ba batla sekolo o ntse o sekolo se tletse mara se tletse ka leqheku lela se le lekana le nna ene ke le botelele le feta batho and mistress ene ne ka re o nhloile because potso e nngwe le nngwe na e tlisa ona ha ke tsebe le mistress ene na potso e nngwe le nngwe mamedi wa karata o na e tlisa ona la sampona re ke kobile hlooho e le sign ya hore ha ke batlo dikene taba tsa potso tse mistress o tla ba re wena mtele so ke la ba ka tloela sekolo ke fila gore mama this thing is a personal aholo nna le mistress re no se le taba ka le yona e se le personal ke be ke tloela but you know mamedi wa karata ntho e ke ithutileng yona ke kopa le nkutlo mamedi wa karata ntho ene ke ithuti yona mamedi wa karata ka mora hore ke tswe sekolong ke tlwele sekolo ka dula ke dutse dipolaseng tsa Anasres ka tloa Anasres pela Supan ka tla Botshabelo man ha re fihla Botshabelo man mokhukhu wa hae o yentse 2 weeks ka mokgono le moholo ka teng mokhukhu wa rona o nkile 2 weeks ha o yetsuwa and hae ke nna motho na kopa diphofu ka next door ke nna na rongwa o tsa mo kopa phofu tsa mo ka di maphofu bile ka nako tse diphofu ne di ka dingwe ho wena tsa mo ka di maphofu ibe ke nna ka di mani phofu jolo thole hore nkgono wa ka le ntate molo ha ba sa kgone ho kgotlisa diphofu tsa batho ba kwatelana ha ke feta ke rwa ko he wena mama wena o tlitse phofu ya runa eng wa bona so ntho eno ne frustrate ka tsile makatsang ho fitela ke itse ke one day ke batla o bona bophelo ba ka botshintsheng mamedi I had that thing ya one day ke batla bona bophelo ba ka botshintsheng ka itse and ke hopola ka tsatsi le leng re robetse betheng ka dikubo tsa ditayare ke le bitsang dikubo tsena tse transparent tse re ga o itshweretse o bona ka nqane ba bitsa matairi ne di transparent di tsesane di tsesane to an extent ha o itshweretse o e phamisetse o gona bona motho ka nqane so ne re hatsela so ke jwa tsa di brothers ka tse ithukile ka tsatsi le lenga isina bophelo ba ka tlo change I'm going to make sure that bophelo ba ka go tlo change ka tsatsi le now is the thing ke batlang gore mo mamedi a nkukwe ene ke batla ba mamedi ba understand ntho ke bua gore ba bang e ka ba thusa go le o ka ntwe mabone ke buile ntho mo mamedi ka re hangata re batla ho thuswa re thusetswa maemong a o re leng ka re ona e seng o re thuso ho ntshwa ka re maemo. Hey, come on, yes, most of the time when I'm mamedi re batla ho thuswa but re batla ho thuswa re le kara maemo a o re leng ka ra ona. That is why most ya batho ba batlang ho thuswa ba le kara maemo ke batho ba ratang ho kupa ke batho ba ratang ho fuwa ke batho ba ratang ho kadingwa. Most of us mo mamedi wa Motho FM re rata ho kopa re rata ho thuswa re thuswe re le ka maemo bono bore a re mofuta wa batho ba batlang ho thuswa ka ho ntshuwa mono bothateng bono but re batla go thusetswa it's like when o futsanile most ya batho ha re futsanile re batla go thusetswa ka rabo futsana re batla re fuwe ka rabo futsana re batla o hlokongwe re dutse mo ka rabo futsana ha re batho ba batlang go thuswa go tswa ka rabo futsana so mo mamedi ka ratang lena I had that mentality or no lena ke batla go thuswa ke batla but not the only thing in the papang ke re fela ne ke batla go bona ke tsule ka ra boemo bona that was my prayer and that modimo ka ba ka dingola dintho tsene ke batla ho bona ke di achievile bophelong baka ne ke dingotse mamedi wa karata ke ngotse fa tsore ke batla eng bophelong baka. Now here is the thing di teng ka ra kelelo ka dintho tsena now bothata ke bona ha se di le teng ka ra kelelo ya ka nna kelelo ya ka ne ntse tsa gore no jole ka se di le teng dintho tsena then di tlo automatically go tla etsala mohlolo gore ke be le tsona ka nthi no wena mo mamedi wa Motho FM wa tso ho hlokala eng ho hlokala motho ya tlo nketsa ntho ena eo ke nang le yona ka ra kelelo ya ka ntho ena eo ne ke batla go ba yona ene ke ngotse fatshe because I wanted to ke ne ke batla go ipana ke le successful ke ne ke batla bona ke na le tšhelete ke na le dikolo but mo mamedi I had to get modimo provide ampe motho ya tlonketsang ntho ena yeo ke batlang go ba yona because there is nothing mo mamedi ha o kgone ho ba ntho yeo ho sena motho o etsang yona before ba tla ho ba something you need somebody ya ka o etsang ntho yeo mo mamedi ha o kgonahale ha una doctor bileng doctor but o yentswe hore e be doctor ha una nurse bileng nurse o yentswe ke motho e mong so na
ke thuswe ke ntho ena hore modimo nkopanye le delete PV a nketsa sena seo ke leng sona tsatsing now that is why momamedi wa ka rata ha re dutse re le malapeng re mametse it's very important hore when o batla thuso o ska wa thabela ho thusetswa ka rabo yemo bo leng ka rabo batla motho ya ka o thusang ka ho ntsha ka rabo yemo bo a ke tsebe ke sa sense wa bona momamedi ke yona ntho ena ke hopola ha ke qeta ha go tswana fela ke hopola ha ke qeta kopala le the late PV ke ne ke ntse ke dula Freedom Square mona mamela ka rata ke futsane ha ke le ba le ntho then ke be ke lo sebetsa le yena ke lo mo binela tenteng tsa hae so hantse ke mo binela tenteng tsa ka tsatsi le ha ke le ba ke bua ka yona every time mamedi wa ka rata ke hopola ka tsatsi le leng a beile dipikara tsa di monitoring speaker tse pedi fela tsa sa di sebediseng tse dutseng fela ka garage ne re ikemetse ka garage tse re qoqela be ke mo kopa tsona dipikara tsena ke ntate moruti ke go bompe dipikara tsena a ba hana a ngutla aha itsa hana I was so angry ha ke tloa ke tla Bloemfontein ke tsama karakolo very angry ntate modimo ke a re ho nna November o operate ka kelelo ya bofutsana Tatiso o kwatetseng motho ena sa o fang dipikara tsa hae because operator ka kelo la bofutsana I did not understand because I was driving alone in the car modimo a re hona ha ke o tlisetsa motho nyana hore o tlo kopa dipikara but ke o tliseditse motho nyana hore a tlo transformer o tlo ithuta hore o tswa jwang bofutsaneng a tlo ruta hore o tswa jwang bofutsaneng ha qetile a o ruta hore ntho o batlang ba yona o tlo ifihlela jwang that is why momamedi wa ka ratang ke batla batho ha ba tla bosiung bona ke batla ba understand ho runa tshebeletso ya tsatsing le mamedi a tshebeletso fela but at the same time it's ke service e reng ha re tswa ho sa ni kala bone ho se re bona dintho ka tsele different be re nahana ka tsele different momamedi wa ka ratang be re shaba reviewa bophelo ka tsela e different that is why ha re qetile ho cross over a ke re tla be re na le lekase ke ya pele re tla be re na le lekase ka 12 o'clock then I mean re na le lekase ka 6 ne batho ba tla ba ngwetse mathata bona everything yo batlang a ruana le yona everything yo batlang a ruana le yona e bohloko dikoloto kaofela o tla ka tsona fihla o dikinya ka ra lekase la then ka 12 o'clock re tshisa lekase re tla be re na le ho tla bo le mofirifiri haholo re tshisa lekase ha re qetile ka la bone ho se tla be le di-1 re tla be re nkana di-transporto be sa rona teng re isa batho ke ba isa ntho e bitswang cleansing re lo ba cleansa problem bothata ba ka ke mamedi hore ke cleanse batho it is because ke batla ka di 31 momamedi wa ka ratang I mean ka di-1 tsa 2026 you need to ra o kena selemo seno bo tseba hore o na le bokgoni bofe so that o ska hlola o relaya bathong bakeng sa dintho tse o batlang mo di achieve amen PV ha o ile mpontsha bokgoni bo ke ne tsa botsebi ka nna a mpontsha hore fa batho ba batlang ba yona o tla ikgona e possible but let me teach you hore o tla ikgona jwang now I provoke bokgoni bone ke sa botsebi I didn't know I'm capable and it's very dangerous momamedi as a person to live uphila lefatsheng lena o sa tsebe capability yao can I go deeper when you don't know your capability hona le batho ba bohlale ba o shebile ba ka gona go e bona capability yao ba ka bona bokgoni ba hao and some of them they will never tell you hore una le bokgoni but they will use you ka bokgoni ba hao come on hona le batho ba keke ba o jetsa ka bokgoni ba keke ba o bontsha hore gona ka o capable ka but ba tla thola ba re tumara ba o use ka bokgoni bo le ba hao bokgoni ba hao bo benefite batho ba bang that is why momamedi ke batla batho ba nkutlo if you are not aware if hauna motho o thusang ho bontsha bokgoni ba hao I didn't know hore ke na le bokgoni because ke ne ke bona ke le ngwana ya domo fela ya sa bana sekolong ya feletse mo standard 2 but I didn't know ke ne ke sa tsebe hore ke na le bokgoni until somebody a provoke bokgoni bo ka mantso a mang doctor ore motho e mo le mo na le bokgoni motho e mo le mo na le bokgoni empa phapang ke hore ba bang ha ba tsebe ba bona
Jwale ka jeno lo ba thusa hore ba tsebe bokgoni ba bona. That is why my teacher ha ke na dintho tse ngata na tse ka sepisang batho a hona. Na ke na dintho tse ngata mamela ke na dintho. Next I don't want to lie. Ke na dintho tse ngata ke tshwana le Petros le Johanna bana ha rena silivera le gauta. Ha ke na dintho tse ngata tse nka reng ke tlo fa tsona. But whoever ya batlang go bona le mosetlang yena ka boyena a sa rila ya batho but yena ka boyena a gona go tšhentšha bophelo ba hae ka boyena mamelo ka rata yeno ya ke mo hloka bosimbona ba me ke mo hloka ke tshebeletso le kase re lahlela mathata a rona ka rama ka ra le kase dintho tsohle tse re imetseng dikoloto re lahlela ka ra le kase ka 12 o'clock le tshisa le kase and then Hussein ha qetile re ya nokeng re lo cleansing ke eng cleansing ke o gaola ko aroana le di soul ties di spirit tsena tse re setse morao di generational curse di tlo ke khakhola hanyane mamedi ke matheka yona hanyane abuti ka ngwana ha qeta o tswala hona le ntho bitsong go jwa e le lelana le kopantshang ngwana le mme now lelana leno immediately ngwana qeta o tswa ka rapopela lelana lene le akhathwa le gaolwa but now here's the problem hona le batho bao lelana leno le haoja le gaotswe but spiritually ha le gaolwa and that is why every time when la untore wa leka bophelo bao e ka re bophelo ba bo ba betere but hona le dintho tse o gotlisetsang situation insane tsa halona dintho tse di gotlisetsa back to bofutsaneng bane ba halona o so tswile wena o so le betere o so thetse mosebetsi o betere o so sebetsa mosebetsi o betere but every time there are things that you don't gotlisetsa kae back to wa nyalwa nene lenyalo la le a fela o gotlela boemong bane lenyalo la le a fela go tla ha lona business ya o ya fela o tshwantse go tla ha lona every time wena mamedo ka rata hona le dintho tse go gotisetsang hona le dintho tse re di bitsang di soul ties ke ne ke qhaqolla mabane bosiu ke qhaqolla soul ties ke le ke thatolla le ha re etsa taba tsena tsa thobalano mamedo ka rata ke ne ke qhaqolla hore e kotsi ho lo ka ile tabeng tsena tsa dithobalano na mo mamelo ka rata ke batla hore re understand ya hore di soul ties ke tse dintho tse affectang bophelo ba rona di generational curse that is why how le ngwana boreneng ha wa dumella ho robala le motho e mong le e mong fela when you are from the royal family you are not allowed to sleep around because madi aluna ha tshwane wena ya tswa from the royal family le ya tswa le motho fela so le runa o tla thola hore you are a royal you are supposed to be a royal o morena wena bophelo ba hao tshwantse o phele hantle but now batho ba o ile wa kopana le bona batho ba ile wa kopana la dikubo le bona batho ba ile wa phela le bona family ya hao dintho tsohle tse bohloko automatically di tlo yetsala so the reason why re tshwanela re cleansing ke o kenya ka rametsi a mangata ha o qetile ho arohanyo o hlatsuwe dintho tsohle so that o se wa hlola o ba le identity ya mo tswang teng o se ka hlola o tracewa di spirit tsa halona bofutsana ba halona dikoloto tsa halona o se wa hlola o tracewa ke dintho tsena tsa halona tse bohloko tse o etsalang o ba offline Wow. So ke tshebeletso re nang le yona bosimba le tsatsi la ka shokole nna ke tse mamedi wa nkutlwa na ha ntate moruti ke utlwa hantle a tswe ntate moruti hona le batho ba tla re ntate moruti ke ne ke le motho a sebetsang a reng highly December jena be ke counter di achievement but since ke kopana le ntate mamang kapa ke kopana le mmema bophelo ba ka botšintšhile ha ke sa kgona ho sebetsa ho ya pele e kotsi re nka hanyane ntho kopana le batho amen re nka hanyane ntho ya di relationship ya o jola re nka hanyane ntho robalana re nka hanyane ntho tsena fela re nka hanyane but dina le impact e tshosang dina le impact e tshosang mo mabedi ke etsa mohlala mabane ne ke ruta ka madi ke re mabedi tlo ntsa nako ne ke re ka yin ha qeta bola Abel ntate modimo re ke utlwile sello sa ngwaneno mading
Come on. Ka matswa madi a na qhallane fatshe a abele ene le bophelo ene le abele madi ane ene le bophelo ba abele bile ne le abele that is why the time dimare go tla sello sa ngwaneng mobu mane mo madi. Now here's the thing, hona le batho ba o rileng ra kopanela dikobo le bona ba ileng ba kenya madi a ileng a diluta ntho yeo modimo na ibeile le hlohonolo la hao everything it dilutile ke madi a wa dumetseng because ka nako tse ding ha re kopane ka nako tsa dithobana re transfera bo madi. That is why if motho ana le HIV o gona ho ikenya ho wena ka madi because hona le madi a gona ngotso na ho tswa ho nna a kene ho wena. Now if AIDS e ho nna e gona ho kena ho wena hona bolela le bofutsana bo ho nna boka gona ho kena if madi ya hao ke a bofutsana who is your madi ya bofutsana a dilute madi a motho le lehlohonolo. That is why rena le batho re ne ke na lehlohonolo mare le fedile ne ke le lucky but ha ke sana next because ba bang ba lona di lucky tsa hao ka ufela dintho tsone le tsona di affectwe ke dintho tsena tsa kopanela le batho ba rona. That is why ka di one re tla be ke tsa cleansing. Amen. Mamedi wa ka rateng ya o qetela e ke batla re le tsebe ke khalla hore ke o qetele ke khalla hore o tsebe se o se kgonang ke ona ntho o thusa o hloka motho ya ka o bontshang hore kgona eng ke batla go kwala ka yona hape o hloka motho ya ka o bontshang hore o capable le ho le o kae ka tsa tseleleng ha ke le Kronstadt o se mong eme monyako o tshwere wa hweletsa bomme dintho tsa bomme di chipi ka mona di wa bua wa hweletsa sorry but ba kena ba kenywa ke yena motho ya emele mati now ke re ka pelo nyaka modimo re hona bona he o bona batho ba sa tseng bokgoni ba bona ba sebediswa ka bokgoni bona. The lady o na le bokgoni o bua dintho re batho ba mutlwe somebody monga shop go no bona o sena o re yena ha bua batho mo mamela tlo re mo use o grow a shop ka bokgoni ba o grow a shop ya motho ka bokgoni ba ke mayang kutlwa mara amen now hoja ana ka kopana le motho a mothusa o if o gona ho bua batho ba fetang ba gotla ba tla o shoponyana ba tliswa kwena you can imagine ka bokgoni bona ba o no tlo etsa if you can use what you have o so isebedisetsa fela o no tlo etsa lang ka bophelo ba o no tlo ya kae ka bophelo. Dr. November wa tseba hona le nthong hopotsanya ha o ntse hona le lentswe le leng le o le buile ka noka wa tseba hore morena Jesu le ena hona le motho a kile a mo bontsha bokgoni ba hae. Yes e qetile Johanne o re nna ke kolobetsa ka metsi empa wena yena o kolobetsa ka moya o sample le morena Jesu le a bontsha bokgoni ba hae ke motho ye mong ke Johanne a se onda tlo qetile ha re tsametse Jesu ha ka ba Jesu o fihlella Johanne e bile ka rula morena Jesu. Elisha le hoja na le powerful ha ka gona go tsima bokgoni ba yo ntle le ra kopana le Elisha. The same Joshua ha ka ba powerful ha ka ba le a tsima bokgoni ba fihlela kopana le ba so le runa mo mamedi re hloka batho mo mamedi ha re ke re tlweleng ho ya dikerekeng ho lo bina fela a re tlweleng ho lo la fela a re tlweleng mo mamedi a ka rata ho re lo tshola ka di olive a re tlweleng but sometimes let us find a re batleng batho ba ka transformang maphelo a rona ha ba qetile ba gona ho hlahisa bokgoni ba hao mamedi bokgoni ba hao ke bona ba ka tshentshang bophelo ba hao for 2026 mamedi wa ka rata keletso ka gore ke a o kopa ka lebitso la Jesu ha re kopane tshebeletsong fandaga mantsi ba ska ba le bala o ngola dintho tsohle tse o frustrating mathata ohle ka hao a hao o tla ka ona kereke. Dr. November pele o tso ha re ba hopotsa kana re kopana kae ka jeno le na bosigo mamedi o kalama ha o fitla ka tropong di taxi tsa pela KFC
taxi renkeng pela KFC o re fela batla taxi ya phase 3 kapa phase 6 o bo re ya kerekeng ya Pastor November di taxi di tlo o isa teng straight o tlo ba jwetsa gore taxi kerekeng ya Pastor November teng e tshweu kapa shopong ya Maditlhabela ba tla o theola teng mamedi then ka koloi o driver ka ro ya Grootfontein o feta Limomolo ka lefteng o fete Mogriki ka lefteng straight fela mamedi tla bo so bona kereke ya rona e tla be le teng a re ba hopotse hape gore kana re qala kana kwa 6 o'clock mo mamedi Vandaga o fihlela hoseng le sa le bale re tla rena le lekase le re tla be re lahlela mathata a rona kaofela a tlang wa ngotse wa lahlele bona re qetile re tshise a re qetile re tsama re lo tlentswa nomoro tsa rona ba ke se batho ba sa tsebeng batho ba batla dintlha kaofela 079 083 3833 079 083 3833 trading ke 078 398 3446 ke repeat 078 398 3446 office ke 051 011 4977 051 011 4977 engwe ke tlo yetsang ka batho ke tlo ba yetsa ba profeta ba maphelo a bona. You need to be a prophet of your life so that you must be able to prophesy upon your life. Yo, amen. wena ka boy Ka bona bothata gore amen modimo nka moya wa modimo o isa ntho Ezekiel masapong a bomeletseng ha fihla modimo o re ngwanaka wena professor ya odima masapo ana tse ding tsa dintho mo mamedi di emetse yona professor ma re bentse re matha ba ka profetua re batla but sometimes even if o ka bali a senior prophet but you need to be a prophet of your life. Your own life. Bye. Dr. November ke lebohile. Thank you so much my teacher.